panaykuna llapa llakichispaq munay suma hatun napayukuyta chayachimuykis. Kay tawa p'unchayma chayanchis, martes p'unchaymaña chayanchis, kay munay sumaq semana santa nisqapi, kay ch'uya semana nisqapi, huk p'unchay Jesucristo yayanchis hamuran kay pachata. Nacen kay pachapi, imaymanata causan, imaymanata predican, milagrukunata rowan, chay panamantataq pay chakatasqa karan. Ankay semana nisqapi wayqipanaykuna chakatasqa karan, noqanchis rayku, qhispichiwananchispaq. Taytasmanta mañalkusunchis wayqipanaykuna qallarinanchispaq kay munay sumaq estudio nisqata. Ancha munasqa sumaq taytayku, kay wawaykunata may sumaqta qan taytay saminchaykuy. Sute manta sute. Taytay may sumaqta qan umaykota, sonqoykota, yuayfishuykota, yachayniykota, kay imaymana cuerpuykota qan taytay may sumaqta palapamayku, qan taytay rimayumayku, qanpaq yachayniykitan papa ñannikitan yachayta munayku. Chayata mañarukuyku, ancha munakuq santo Jesucristo ayqusudinpi. Amén taytay. Amén. Imataña mañakunkichis chaypis, Jesucristo yayanchispaq sutinpin mañakunkichis. Nispanin. Rik, imataña taytanchisman mañakusunchis. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Quinza. Quinzataj causanco chullallapi porinco. Apuyayanchis Dios yayaqa haqay hanaqpacha tronompi kashan tayta. Chorintaj hamuran kay pachata noqanchista qhispichiq, noqanchista mashkaq. Pachaq ovejan karan, inaspa hoq oveja chinkarosqa. Chay ovejan representaran kay pachata, kay hallp'a pachata. Y Jesucristo yayanchis hamun saqiuspa kay ovejata mashkaq. Itarispataq riqrampataman churarukuspa kusispa phawan, kusispa purin. Santo Espíritu wayqipanaykuna kunan noqanchiswan kashan. Jesucristo yayanchis chinkari patapinin noqaqa chinkaripushani, noqaqa ripushani, pero kachamusaykichismi kankunapaq Espíritu Santo, Santo Espírituta, paymi yachachisunkichis, paymi kankunawan purinqa nispanin. Entonces, si noqanchis kunan mañarukunchis apuyayanchisman, aputaytanchisman, Dios yayaman, entonces mañarukunanchis yachaywan. Kay Santo Espíritu apanqa kay yachayta mañakuyta piman Jesucristo yayanchis. Y Jesucristo yayanchis kunan imata ruwashan. Payqa kashan intercesor, abogado. Si mayqiña qankuna huchaman urmayunkishaypis, abogado ikichismi kashan Jesucristo yayanchis. Pay. Entonces abogado ka intercesor, payqa parla nuqaismanta, parla payawanchis may sumaqta wayqipanaykuna. Hawarisunchis kunan. Y maypitaq chayta hermano pastor rikunchis. A ver, claramente ejemplo kashan Jesucristo yayanchis bautizonpi. Clarito kashay. Jesucristo yayanchis haykushan chaypi churi. Juan el Bautista mayukhupi kashan. Jesucristo yayanchis chaypi mana bautizaytikuychu, mana Juan el Bautista bautizayta munaranchu. Noqa qanta bautizasayki, aspes qan nuqata bautizanayki, Juancito aynalla kachu. Aynalla kachu, saqi, tranquilo. Hinaspa chaypi Jesús bautizakushan, Río Jordán haqay mayo, Jordán mayupi. Hinaspa chaypi kashan, mira. 15 escena chaypi kashan, 15 actuación imaynan nisonman chaypi. Phuyu lluqsiramun. Chay phuyukumanta kunka hamun imanispa. Kaymi noqaq munasqay churi. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Kaymi noqaq churi munakusqay. Paypin noqa kusikuni. Tayta parlamushan phuyukumanta. Churi mayupi kashan. Santo Espíritu en forma de una paloma, paloma hina. Mana paloma nincho, paloma hina. Ora hamun. Chaypi tayta kashan, chaypi churi kashan, chaypi Santo Espíritu kashan. Kay Evangelio según San Mateo, chaypi tukukuypi, kamachikuypi, Jesucristo yayanchis nin, kunantaq puririchis, ch'eqirichis, hinantinta, yapan suyukunata, kay hallp'apachapi,
Hinaspat willamuychis, predicaychis, bautizaspa, nichis, taytanchispa sutempe, churenpa sutempe, Santo Espiritumpa sutempe. Qué maravilloso. Kaypi kunan qhawarisunchis kay marcas de fe nisqata iñiyta. Kay semanapi qhawarishanchis marcas de Cristo. Jesucristo yayanchispaq puriyninta nuqanchis purishanchis kunan marcas de fe. Qhawarinanchis, rikunanchis iñinanchispaq, ver para creer, qhawananchis, rikunanchis iñinanchispaq, mana iñinanchis qhawananchispaq. Creer para ver, ¿no? Ahinata nishan kaypi. Ishkay punche qhipatataq lluqsiran Jesús haqaymanta hinaspa Galileaman puriran. El hombre que anduvo en Galilea, Jesús ni shota haqay Galilea llaqtapi purin, ni shota chakiwan purin. Jesús puriran tutamanta. Ya ves puñun 10 de la noche, 11 de la noche, hasta último yataña. Porque maitaña chayaqtempis onqusqakunata apamuranku, parlaranku, y mana oqratuchu purins, mana visitaqariki 5 minutos, ishkay minutos, nacho riki. Hermano pastor, kaina, pastor Ari, imparla, y mana media hora, 1 hora mínimamente riki. Purishan, hay ochipajatamun, purejatamun, tupaytamonan, mamakinta hapiytamonan, kakaru llamanta napayamo. Porque Jesús pa qhipantaqa nishu ashkarunakuna puriranku. Haqay Galilea. Pay kikinmi Jesucristo nisqa testimoniowan willakuywan nisqa manan profetakuna kanchu un rayo llaqtankupi. Qué tremendo. Jesucristo, Biblia pe wayqipanaykuna ishki clase runata tarinchis. Normalmente. Hoj clase kashan mana huchayuq runakuna. Claro, llapachis huchayuq kanchik, pero mana kanchu hucha registrasqa Bibliapi. Mana nisunmanchu y Daniel pa huchanqa kashan haqaymi huchan kasqa mana kanchu, mana tarisunmanchu. Yaqapacha joven tiempompe, yo no sé wawa kaqtin. Pero mana kanchu, a pesar que pay jovencito, adolescente, apasqa Babilonia man. Enoch caminó con Dios. Enoch por en Dios van y Dios aparacap. Haqay hubo en la tierra de Uz, haqay Uz yaqtapin karan runa perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mana huchayo. Y Job wayqipanaykuna hojkuti Dios yayanchista desafiarap. Mira, no kapalashani kayta pampachiwanki palas kayta wayqipanaykuna no katapis. Ya nanay karang nisho nanay cuerpompe y pay wañuitachuna mañakuma karang más o menos. Hinas papay nin ya Señor mira hayko son juicio man palazón a ver Señor Jesús Dios ni mayqin huchaymantan kaynata noqa penashani ñakarishani ahinata nimpay mayqin huchaymantan ni way Señor yo no sé si kan atiwaq chaynita Diosta. No mana valor ni kang mancho ni naipaq. Señor, mayqin huchaymantan kaynata no qañak arishani. Marco, kaymanta. Pero Job valor nin karang ninampaq mayqin huchaymantan taytay no qañak arishani. Trabajador nikunata hayk'aqpis mana pagaranichu. Callepe wawakunata sufriqta rikushaspa noqa mana mikhunata apariranichu. Mayqin runatapis noqa q'utururani. Mayqin runatapis noqa yanqa qasi trabajacharani chaqraypi, hallp'aypi, wasiypi. Hayk'aq kutillapis noqa contestarokurani, reclamarurani, yanqa mayqin runatapis waqachirani, yakichirani. Mayqin warmitapis hayk'aqllapis noqa ñawiwan qhawarirurani huk qhawayta. Mayqin sipastapis noqa
qawarirani mana hupi huchan kanchu, incluso ñawiwan noqa pactuta ruarani amapita qawanaypaq nispanin. Aynata mana hupi karanchu hucha. No sé qankuna tarinkichispascha Josepa huchanta. Yo no sé qankuna tarinkichispascha, pero mana kanchu Daniel. Y callanta grupo Abraham, huchayuq, Jacob, huchayuq, David, huchayuq, Moisés, huchayuq. Y minatan noqa wañuruchiman runata. Moisés chayta ruashan. David ni huchanta ni parla sumpacho, ni menciona sumpacho. Pero yana huchan. Pero chaymanta taytanchis oro con oportunidad. Paqarin mincha qhawarisun chayta. Qué bonito. Munay sumaq. Jesucristo yayanchis naces kanmanta pacha. Mana huchan kanchu. Chanin chuya. Ishkay puncha chay patamanta purin lluqsin haqay Galileaman. Paykikin nisqa manan mayqin profetapis honrayuqchu llaqtanpi. Galileaman chayaspa, chay runa Galileo runakuna chaskinku kusikuywan munay sumaqta. Porque paykikinku purisqaku haqay fiestaman hinaspa rikusqaku may sumaq imaymana maravilloso nisqa milagrokunata. Hinaspa chay patamanta kay ninchishñarik Juan, Evangelio según San Juan, tawat aqayninpin wayqipanaykuna kashanchis, tawachunka kinsayuqmanta hasta pishqa chunka tawayuqkaman qhawarishanchis wayqipanaykuna. Entonces kay tawachunka suqtayuqpi nin aynata. Waqmantan Jesús haqay Galilea nisqaman puriran. Hinaspataj chaypi Capernaum manta oficial, reypaj oficial nin churinmi kasharan onqusqa. Kay onquyqa wañuypiwanqa wayqipanaykuna llapanchismanmi chayamunqa. Llapanchisma chayamuasun onquy. Agradece taytanchista mana onquyniyuq kashanki chayqa. Huk pastor hatun umalliq pastor nin onquyqa chayamuasunmi llapanchisman. O pasashankiña chay onquyta, o mayqin familiaykipis, o chayraq pasashanki, chayraq tokasunki, o hinaspara hamunqa. Onquy, llakikuy, penay. Wayqipanaykuna, chaymanta nillantaq kay iñi, mana kay iñininchis kananchu milagrota qhawarispa. Entonces kayta chaskisaq chayqa iñisaq, kayta tarirusaq chayqa iñisaq, haqayta rantirukusaq chayqa iñisaq, kaymanta hampiruwanqa chayqa iñisaq. Mana. Porque Jesucristo yayanchis nispanin. Si qankuna mana rikunkichishchu kay señalkunata y kay milagrokunata, prodigiokunata, mana iñiwaqchischu. Haqay oficial, reypaj oficial nin, Señor, orajay, puri, hinaspa, wawaymi wañurushanña nispanin, Jesús nispanin ripuy, wawayki kawsashanmi, wawayki kawsan, wawayki kawsashan. Wayqipanaykuna kay oficial paq churin, wañuypatapiña kashasqa. Ima unquytaq kamakaran chay. Ima unquymi chay kamakaran. Kay haqay qaninpi wataku qhipata hamurariki ñawpaqta hamurariki unquy COVID nisqa. Y despidió kunku paykuna. Última llamadata a veces waqakuyta familia waqayamusunki. Y a veces nuqanchis mana imaginakuranchikchu wañuypatapi kasqanta.
chay wajakuymanta, chay parlayuymanta mana kapuranchu huk parlay. Entonces kay oficial pachurin ima onquywan kasharan. La cosa kay sanchuya qelqa parlan wañuy patapiña kasharan. Hinaspa tayta desesperación pe imata nuqanchis ruwayta munasonma. Imata mana nuqanchis ruwayta atsumanchu wawanchis rayku o familianchis rayku. Con tal que qhawayta munaspa sano qhawayta munaspa. Kay iñiyninchis kanan fundamentado churasqa kay taytanchispaq palabranpi, taytanchispaq rimayninpi. Pay kutipun sapallan kay oficial, hinaspa kamaqninkuna, trabajadorninkuna, llank'aqninkuna, lluqsimunku chaskiq, kusisqa. Hinaspa ninku, wawayki kawsashanmi, wawayki mana wañurpunchu, kawsashanmi. Hinaspa pay tapuyun, imay horastataq kay pasaran, imay horastan waway qhaliyayta qallariran nispa. Hinaspa ninku qayna unchaymi. Más o menos kay séptima hora nisqata, más o menos chay pasaron chay fiebre chinkarapun. Chay unquy chinkarapun. Hinaspa kay tayta chayta uyarispa, comprenden, entienden, haqay horas Jesucristo nisqanta wawaykin kawsashan nispa. Y pay iñipun llapan wasinwan. Jesucristo yayanchis a veces problemata permiten wasinchispe mana munakuspachu, sino munakuspa. A veces wañuy kan familia ukhupi, a veces onquy kan familia ukhupi. Imarayku, nuqanchis taytanchisman hapipakunanchispaq, nuqanchis taytanchisman chimpajatananchispaq. Wayqipanaykuna nuqa a veces visitani familiakunata, onquypi wawan kashan, tayta maman kashan, imapis kashan, unqiyunapaq. Hinaspa llapan familiakuna chaypi qunqurchakiman churaykunku, llapanku uqllanawkunku, perdonanawkunku. A veces tayta mamakuna perdonan wawankuna perdonan tayta mamanta, wayqinkuna, ñañankuna, paykuna pura perdonanawkunku. Y a veces chaykuna allin. Y precisamente kay churi onqusa kashasqa, chay noble nisqa, oficialpaq, chay reypaq oficialnin, llapan familianpewan iglesia mahaykunanpaq. Llapan familianpewan taytanchispi iñinanpaq. Y chaymi objetivo taytanchispaq nuqanchispwan. Chay llapanchis nuqanchis familianchispiwan purinanchispaq. Mana hawarunakunaqa Bibliata leenkuchu. Mana paykunaqa kay Bibliata leenkuchu. Y leespa puñurunku. Leespa mana comprendenkuchu. Ima leeshanku pero mana comprendenkuchu. Paykunapaqa Biblia kanchis nuqanchis. Qanwan nuqawan kanchis Biblia. Nuqanchis nuqa puriqti, familianchis piwan puriqtinchis, paykuna qhawashawanchis, kaynama kasqa, qaynama kasqa. Nuqanchismi kanchis kicharisqa Biblia hawarunakunapaqqa. Wayqipanay taytanchis saminchaykusunki. Mayqinpascha kashankichis kayna unqusqa kay wawa hina. Mayqinpascha puriushankichis kay tayta hina desesperado mashkarispa. Y minatachus kay noble mashkaq puriran Jesusta ahinata mashkay. Dios taqa mashkananchismi. Y minachus orqu ukhupi kashan riki qore pakasqa ukhupi. Hinaspat uquspa mashkanku. Tesorota ahinatan mashkananchis Jesucristo yayanchista. Y mashkaspataq tarisunchis. Buscat yallareis mashkay tarinki. Wahakamuy chaskinki. Taytanchismanta kunan mañarukusunchis. Manaraq mañarukuspa wayqipanaykuna kay sabadota kanqa bautismo. Nuevo nacimiento, waqmanta nace. Y kunan taytanchispaq sutinpi invitayusayki. Jesucristo yayanchis invitasunki. Unquyniykita hampiyunayta munanki. Llakikuyniykita nuqa kutichinayta munanki. Penashanki, llakikushanki, ñak'arishanki, watan problemamanta mana solución kashanchu. Resentesqa purishanki, llakisqa purishanki,
Kihapi puriyushanki taytamamaikiwan wayqiykiwan panaykiwan. Ima problemata kan solucionananta munanki taytanchis. Kunan tapuyusayki kunan. Kan Jesucristo yayanchispa qhipanta puriyta munashanki. Ari, entonces chakimanta churayukuy. Kunantas kay ñawpaqman hamuy. Qayna unchay, qaynaypi unchay, chakillamanta churakusharanki. Kunanqa kay sábado bautismo pakunqa. Chakimanta churayakuspa kay ñawpaqman hamuy. Oraciónta churayapsayki. Hamuy. Chaypi dudashanki, sufrishanki. Solo los valientes kallpachakuqkunayan, valiente kunayan haykunqa cilomanqa. Chakimanta churayukuy. Qan wayqiy panay ñanapaykuy kay wawata, kay hermanota, kay hermanata. Ñawpaqman hamuy. Kunantaq taytaysmanta mañarkusunchis. Felicitaciones. Felicitaciones. Hamuy. Hamuy. Kunantaq taytaysmanta mañarkusunchis. Ancha munasqa sumaq taytayku. Kay ñawpaqnikipi chakimanta kashan kay wawaykikuna. Sutimanta suti kay waykunata saminchaykuy. Umanpataman makikita churahataspaqa hampiykuy. Llakikuyninta, preocupacionninta, ñak'ariyninkuta, waqayninta, unquyninta, ima kihapipaschá puriyushanku, qan taytay hampiykuy, alchaykuy. Qan taytay may sumaqta acomodaykuy, munayta purikunaykupaq. Ñawpaq papa purirayku tutapi, yumpa, mana ñawiyuq karayku. Kunanqa rikch'ariyku, illariyku, kunanqa p'unchaypi puriyku. Saminchaykuy kay wawaykikunata, munay sumaqta puririnaykupak kusisqa kay sábado bautizo kanqa. Taytay waqmanta nasinqaku. Bendicikuy kay wawaykikunata. Chillata mañarkuyku ancha munakuq Santo Jesucristo aysutimpi. Amén, Señor.